Tested mic 1212 Mosonfo Madiana Watumuto the General, aka social media president, aka political general, aka worldwide music promoter. Or first time now subscribe to Watumuto TV. I am Jumedi Atija. Hassan, we are diving into matters. Do you understand? Social media trending issues. Then we sit down, then we dive into it. They also say Kanayaka. You get it. First time here, make sure say subscribe to my YouTube channel, Watumuto TV. Then you leave your comments. Then you press the notification bell. Say anytime you Watumuto drop a video, when you notification, come. Channel say you made the above for us. Somebody you made the bill done. Then you know, Kemensa stabilo trees. But can't Kemensa. Obu just say Watumuto. The bill at say Kemensa. One day Kemensa. Senate here. Kemensa a lotto agent. Lotto agenta, Odin Jumedina Lutum na or Aye Afrancho, Chronom Afrancho, Bronco Junction, Udru Bronco Junction, I won't say, ne, office or fair, came as a stabilo trees, Obako to Obo, Coco to Fools, Trailer, Nana, and this I could mean be an income, so Pesa Obe Chawabama, he came as a stabilo trees, we a seller, Omubi Dinko Kama Fesso. Now, almost 50,000 drum came in and you do lotto billions of CDs. You bet you them because of Mr. Adams, Mr. Hot, and Mr. Frank. I could put them an intimate and some of the shake him as a stability. Jumanachia, a man who what I say. Me more first video, or John minimum or actor. Recently, now, no by YouTube, I think, or a director, stroke, cameraman, editor. Yeah. We didn't come be about YouTube, and I'm Dr. Likey, one-on-one interviewer on a Papa J. After sending free account to him ever. Young queer or John video numbers here. Because it's true, no crack, I don't know, I go for being a John almost yes, I don't know, I'm on finding you for being in the no could do some more. No, person be jay. Senior man, for being a class planning. Too much. Or friendly. No, interview be a mechanic. Whom you come. Welcome back, for Mashada Mawajibre Enya Daji Akohe video. Or John, one-on-one, one ambassador Oseko June interview. Mameka no kuro wi anka sanchire nipa e wasem wi mu. Enti yete yeni nipa nam ye adwuma. Na nipa nam ye chiki kansam kire na yete na yesi bigaya e duru. Mameka asem kire Dr. Like ni omu ye adwuma no. Ofili se bro. So what ne sama na okeka no. Ma bre kwa na nko fisi ni so yenko ye adwuma. Like so wa bre kwa no na nko fisi ni so yenko ye adwuma. Ono timi show bi anim de weta nipa na nimu aye no. As nipa na njine ono like ne health ho de nipa na njine ho ase oyenku twa na me de bosome so amenya me kakra o YouTube what in common ase oye nipa you guys didn't accept like oye alien and I say oye half human being half spirit no oye fully human being de nipa ya bia no ono so de ye na ne ya he thinks say wa boa boys wa put boys be on and nyame na mbetena aka wo YouTube wo ankasa wo nipa Dr. Like Nyankopon nam na studio ma ba system nim anase movie industry nim nti ono so nipa so hwe de waye nyina chi na se okoda na okote se masa wanye hwe masa waye si o nipa obadwene se nti de bi ye nyina okan no na se wo senti de wo ye nyina nipa fe ojon mashada pa na meni wudi nkomo we nkomo odi aba na ye di biu enti de mo ye no mane nkasa ensam na mo kana wati bi no omia no na won se ko ne kunipa enti like say baby oye adwuma na duru eye mo a otwama mo okunu ho ma mo nyina na enye mo fe no
Chano pam no tinton time. Onen chama mubiem. Dienti onen chama mubiem no adwuma na ko nyanko begya. Ojai adwuma na enye. Adwuma no ojai enye. Ebia bibinti Dr. Like ojai adwuma na enye. Aja say. Bibinti Dr. Like Dr. Like ojai adwuma na enye. Enti na bi ko da so adwuma no but asam hana enti ma say on kasa. He has to talk. Dr. Like oyenipa akabeneza oyenipa asam hana also kasa. Nti say wa bi na no akasa no ma bi nti adwuma no begya ye a e ma mo fa nkwose say obi na ye na duro obi ye no say de osam ka no say ene obintien asomasi de ye like no ensem e ka fama no nyina wate ene efiti na komo mi nyai ai de ka fa like nyina no wate o te fiti na ko mu mi nyai ensem e ka fa like hu e wo na chi na wate ni nyina like on be kasa se me biem wate ojon enya afi na akofa like ye asemasi no benten atena se abopɔ se amdo bɔkɔ aduro bro he ha ade we nye ne na directors anase producers ko tena se abopɔ se asemasi enyi ni sinche na nya aduro semu ye ni bi na United Showbiz ola ko kuma ka oya meme president o se akuku da mamwo industry ni mu na tena se enyi de confirm eno na ya duro producers no mo do ye adwuma no directors no mo do ye adwuma no omo abetimi de form baba enya duro sem bia o na se ono na ye director ono so na producer ono de ni sika e ko twa adwuma no nti so fo ni sika ko twa adwuma ni bi ma o actor no o be da ko ye adwuma director ono na ebe ka che producer mi nya asimosi mi nya obenten director so on nya obiem o be da akonkan wa brabonum enti de wo mu nie enipa bi na odwon ma fro se ojon be kan ho na we nka na eme fa like nya adwuma biem de ojon ene de me na o ya adwen omo ye nipo mbetima tena se susu asem no ba se omo de na eku aduro so na omo ye na aduro se be obegya sini twa de masajai na like ya de sini no ona de ba ya na sini ne dia ana right na mu se sini ne dia nyina amafo be ne nan chan etwa YouTube edidi no ye fra kwa bi JMP Films ono twa 18 ne wa munko busa de se wo isu Dr. Like da munko busa JMP Films se wo isu Dr. Like da ba ko ga no views go and watch JMP Films ko any views he's not using Akabeneza on fact Akabeneza try the video that ko any ga ni views munya kasa ye mode mimi so bi akwa se manan kasa but the obeye so betum futo egu ni pani de wotum to am here me say munko busa JMP Films say o de Akabeneza twa skit da ni YouTube na wo o de Akabeneza twa video da o kasa da bia mu we views big man me say munya futuro na mutugu ni pani aduro bia ni babia wo industry ni mame se wo fie kura na ye wo busu fie no se wo outim bia no ka se obi ye wo fie wa it out se wo ba bontena obi su betima ye obi ai amamo fa me no obi awa se ojon me say se directors bi na frɛ wo kura me so mboa Akabeneza no ensam na tete no ha no o enipa ohunu ho sa wo bre okunu na wonim sama yete yeto da bia enkura ne bo aye etimi gya posting be some weeks ye wa na yakase we ehunhia bro ehunhia ensam na obete free nipa na wo bo no bro ha otibebom anya duro bia o enipa na wo put on nipa na wo sacrifice your time or strength ubi bia abo no wo ten sam o ka na wo chi a otibebom enti bi na Akabeneza atia ne tibom a o ke kansem no ai captain omo say yana captain ha nyina yi yaba captain me de na ba na Captain Caesar Jack yenyai mo be yana Captain Caesar aso na no say you know be de hunu ade we hu but ente sa anya duro bi captain ino bi juju sinidie se wo ona be ba na so na olidi attack ne kwara na the directors 3 o mujira mo na so wadwam ka so mo be to form forget it bro anya duro me say o director producer executive producer bit make say o pass mercy director be say EP una do sika eba dey but asomasi mintimi ne nya adwuma EP ni to fili director na chen wo character no asema na waka no hwe jai eba character ne artist EPs executive producers o mu fili crew members na chen characters no crew members share ne mere bi aja ko
obana kiri omu nidi otimi ka se ye nya adwuma nyina enti ojon jai se nkofu bi na frɛ wo se omo de like ko aduro se o kan se nkofu bi afro se Dr. Likey omo fa ne nya adwuma biem omu yi na sinchia kam ye okay on sa na ye boa ana abeka no kora nkasa na ye boa so se kam bagasa no so aduro na mo de ye no na ye boa aduro na bi mo am se ombu ade na ye boa mo am se ombu ade na mo am gya ne yisu na ye boa na ma yuji sifo mo am director se mo se na ye boa ombu ade na so siama na nam so na mo am gya siama yisu na mo de mani bre ko so ne so se emre sa tam na ye ne da ene omiena no nene tama na omu yi na ye boa afiri ho no ede wa ba no sa na ye woda sinema mia no enye interview kura bi mia no mo fa de mo de ye obi anya o ana me ka che nipa se me amete yi ene o se me akire obi o kan se me ni mo akire obi a big man ene na wo de ye me akire obi di bi be ye o e ma na hawo ye hwe di o de ye ho no de ye amanfo no se ye di bi yo na nya woda jai wano na wasi ewo bi hu a da bia da ene wa yesei da bia da ene wa yesei meka se onim se nipa na eye ne helper nipa na boafo da bia na watefo na wo se nipa na kire no big man one day obi di bi bedu when no one complaining. I am telling Akabeneza say Akabeneza mere bi na UGC fo na ye bo na net so munyina mo ya we YouTube no start na ye bo na net so asiama na no ya no de so Busa say eh then all of a sudden ye jana na ye boy yusu nene and mu musa o mo trans musa say all of a sudden see na ye boy timi call off e ma nene ne be chase nim eti mi ka che ne sa time na directors na mo de ne ye adwuma no etena ase eyi na ye boy film say anye ne de na ye ne yade a e na ewe no mo de ye na anye ne ya mo pa because oni obi an wadwemfin e na manfo de adwemfin ba na side but nene ye yi na ye bo firo ro be sha won eye wo de a keep quiet and suffer me say abonte sufue me ka kire mo ne enye aduro bia o enye obenten ana asimasi ana ne obi akotena se ye fa like nkwaduro so nya sini ni ye ne ene kina wotomoto me say de oka bia boa na mom directors no ana atena se ye nyi boy ni sinche ye fa ne nya adwuma biem eno de me se mbetima ye ewo movie next kura mu yi aja ko sinche ewo aja ko kenkon mutimi ye ni bi na nye Dr. Likey minim se metima ye nti Likey se tsade a titi a break enjoy the money ye se de wo so ni wona man be ye bi mu nkoso nya because Likey amanfo efiliwo I am telling you today Dr. Likey adwuma na wo ye wo no enye nkora adwuma o ma amanfo sere u release amanfo stress Dr. Likey e ma jimi fo bia kasa ntwe won san ye moku ni bi mfase ya ku e bo bia fase we ku Dr. Likey otomoto me na me ka chiro me mo bia pia nko ba bia de mo ka de mo ka over ensam de na sam kura me so me ka bi fa ho me ko tana be na se ye ka bi na me so ma se me ka de me so nim ndova so be rely on some ya ka fa o de fa untimi nya hwe wa do agi bibia na ye de oba so ye director so mo fa nya aduma o aboske o nkora wa ngasa wa grumi o mo ko pe director bi na mo ko e moduma aduma no mo na mo ye mo bia mbe ye duro bia wa mo fa mo ko sesem fre ko jon fa mo ko sesem so free social media so na mo nyaai san ko sesem no na mo kan kire boy siki say I am here to treat him as an old man. He should act as an old man. Nessa wa tomato. Matena se yo, masese bi yo. Ejeta aha. Atija juma die so. Ye hu obi a. Timuno boy skin kasa say me say on act as an old man. And nessa ebe jenen sa se obi hua se kan. Hwe. Munyai se munu na mo ye mpanyifo munyai se munu na. De ye mu interview sa mo keka no. Sa mo nkola akasa no mo ye mpanyifo so mo keka nkola nkasa munyai na we de mu se Porsche asare so na no chokolo si bi na aduro Porsche ja de o chechere mame obi anya o hejai Porsche e de ya kun wo time kwa na ya Porsche asare no obi de ko aduro so
time now ya Porsche Sharia ujire sinini ma 247 move bi ojire mu no ye o me kan je say do ko do say YouTube we no na okra aba ho no na okra Porsche mo nka YouTube no ama Tundra Dams Franca Dams Fache Ruamo mimi mu na ye YouTubers amu ko na say comment ka say asopasi di aduro ye me mimi mu kran kan kire ye say amafo de aduro ye mo na na Porsche mbe de Porsche say move na so mo de aduro ye wa no kra ko one Canada da enya afe ya Porsche sare ye hu de we wa ha na baba ka je say obi de aduro ye Porsche asame na kan tama na wo ujina na so wo form Porsche sare sini bia ujinam lead road bia na ujinam no are na wan be kasa simi an chiri nipa are na wan me an grant interviews na wan kasa mo asem we nyina me say until some be jai duro me nyaay mo atem didie da se tore bia mo to na mo twese me ba era mo twese me ba this time to the member 247 because my ready amam my jamo mama ye no baby but this time I am here I am not moving an inch me no ha because ya hweni ya agudie sa YouTube no kakra na ejijije ni so musa di mujimi no e ba be gu ho so adai utimi tin wasum obi dem YouTube akọ aduro so obi dem YouTube account akọ from start free AMP cinema bi na nam AMP sata mo puta views all of a sudden AMP say e dem YouTube akọ from AMP busan say sata na ye nim bi o YouTube na man for kura ntwabi this time man for ban to views na so bet because mbana omu bibi aye ho bro asema na mo kan uye nipa to ya be dwene sam si da se ni etimi dwene se obi dia kwa duro so but emane be reality mo obi o emane be reality ase o shan kutu panse chenche no kre na akoy obi su no kra ma no masa ebi ku anya no kre eno so so e wadwene no ebi ku asem na mo kan no kre bi anim obi afo bi an kwa duro so me eno so mu se calibus se ebi sa na se won kanta bi na be calibus la ilaha mon kama kreka krawo me si jamu sisi a sa Drogba ya de na o ya na mo ba ko spiritual Drogba of Yolo Fame ye jamu wa hwa mo de na ya de ba ko spiritual meanwhile ni pana ya de physically bro na me ya de me na o ya de abende bro jai mo dada o make nobody like eno no ma dada ni pa filtete aduro eye bi mu se sikaduro ho besi ne because movies mu ne ma ehu sikaduro movies mu ne ma ehu baifo wan na akọ hu abaifo camp da wan na akọ hu akose abaifo camp ni eso sinifo atima ye abaifo camp bro sinifo ne de mu de bi o machi a fake things nko an no bi etinye movie ese mawu ade betina wo hume anwume na obetima hume style beni bro mo bi andada Ghana movie industry enwuye 1 2 Ghana movie industry aduro na we maduro na ni nyina o moboa mese mo ko busa despite mo say enti o fear of play no sa no ma no ebi ni wana ara na despite mo so kada biara ka despite mo TV so eti radio mo kwade so ko mo radio mo TV na ko mo so FM go say come despite kre Japan to medro Kokotin to medro Tobinko pharmacy to medro Kimen said on sa ayoi edini ya watu motori generate social media protect political eke kumasi meyo me ba mo wa ko he another video bi a trend on social media na so 2 videos ba American fa ohun ahi na yesofo ohun ahi ye videos bi na nsem one ma bi ni nkofu bi ye videos bi wo app so live video ohun ahi enko video no message. Welcome back guys. Emre bi druma wo sa akwa we. Uso si Reverend Obafo so ke kan wi asinsem nyina ke kan bi fa agrada ke kan bi fa so fo okro nyina ntina so wo begimi sei. Ohun ahi na so ujimi na wo begimi pa ni. We o ma me wo no wu yi a o ma me wo na wu yi a ye twemo na ma me o ma me di ye kansem me bana me wo no wu ye nka nyina so nyina tse abranti yu na ma me e de wo tutu ye ya wo ba tse fa se jimi a wo be jimi ni ohun ahi
said ye now let me say okay can some ama Reverend Obafo ato from ama omoto from kra no on say akonto no wa oda so ye no Reverend Obafo nti won hi de okay kan ne ya wasate awujimi yi ujimi wasate awujimi yi hwe na emre bi ekobo na ba so a won wa megimi wa ha ye be mo se wonim kasa kra say wo se wonim kasa se se de ye jaw mo ajimi ujimi ni nyina but se ujimi ni kopem na wo dan wo chi na wo begimi wa ha won ye be mo se ye yenim kasa chen edini wa tumoto the general aka social media president aka political general aka worldwide music promoter ahaye atija jumadie wa tumoto menam de bro I am out. Shame